Danas ćemo da ponovimo nešto više o domaćim životinjama. Svi znate koje su domaće životinje, zato što smo ih dosad izučili, ovaj čas nam je za vježbu. Potrudit ćemo se na ovaj čas da saznamo što više o životinjama, to je o domaćim životinjama. Imate gotovu prezentaciju u vaše kompjutere, otvorite prezentaciju o domaćim životinjama i idite na deo uvod. Tamo na uvod kliknite, link će da vas odnese do plavog linka. Da slušnemo pjesmicu koja je iz YouTube-a. Idete na uvod, a zatim na link plavi. Zapravo se Bumbar se zove pjesmica. Evo je, Aman je već otvorio. Pustite na play i čućemo link. Kako je životinja Bumbar? Da li je domaća ili šta je? Ili insekt? Insekt, znači Bumbar nije domaća životinja. Ulazimo na stvar broj 5, to su resursi. Tamo vam piše istražite o domaćim životinjama na sljedećim linkovima. Na prvi link odvešće vas do Wikipedije, gdje ćete da pročitate malo više o domaćim životinjama, a zatim imate dva radna lista, radni list domaće životinje i radni list broj 2. Trebate da popunite ta dva radna lista. Sad kliknite na link da bi otišli do Wikipedije. Otvorite link. A da li to što nam pročite šta kaže o domaćim životinjama? Da. Ajde, Dušo. Domaće životinje. Domaće životinje su one životinje radi, koristi i radnode, a koji sami imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovjekom, jer su zaštićene u borbi za opstanak. Da bi se neka životinja smatrala za domaćom, potrebno je ispuniti 3 uvjeta. Prvi je uvjet da životinja posjeduje osobine koje su čovjeku korisne. Drugi da je privržena i poslušna čovjeku i treće da se jednako redovito razmnožavaju odlika, rasa ili pasmina, grana. Kad smo istražili već o domaćim životinjama na Wikipediju, vratite se ponovo na slideshow i kliknite na prvi plavi link, to je na prvi radni link. Tamo popunite odgovarajuće za domaće životinje. Znači kad kliknete na radni list domaće životinje, on će da vas ponese do radnog lista uz pomoć slova S, to je pomoć slova, zato što se nalazi u Writer ovaj dokument. Popunite i zapišite tačne imena domaćih životinja. Kokoška, znači trebamo da napišemo kokoška ili šta je pjetao, da nije slučajno? Da nije slučajno pjetao. Šta je to, kokoška ili pjetao? Pjetao. Sljedeće šta je? Šta je Dušo sljedeće? Kaže za to? Krava. Krava. Pazite da pišete istim slovima.
Zašto je magarac domaća životinja? Šta radi magarac? Zašto ga ljudi koriste? Tako, još zašto? I za duhan. I za duhana. Ranije kad nisu imali vozila, zašto im magarac služilo? Da idu u centar ili u grad. Tako da idu na pijac, da kupuju, kaži Anele. Se popunio si radili? Ajde pokaži nam svija koje životinje ima na slikama. Pokaži njihova imena. Jesta, brava, koza, magare, Šta dobijemo od ovce? kokoška i pas. Šta dobijemo od ovce? Ko će da mi kaže šta nam daje ovca? Ajde Ibrahimović. Daje nam mlijeko, daje nam mlijeko, Daje nam mlijeko, još šta nam daje? mlijeko. A ovca pleku bike čarape? A znači, i sad to znači, i sve što se i ostaje zapravo puno. Tako. A šta nam daje kokoška? A jedete vi pileće meso? Od čega je ono? Tako. Kad ste sad završili svi sa popunjavanjem lista, idite na sljedeći radni list koji se... Sad kad smo na drugi slajd, na radni list 2, treba da pronađete ko ne pripada u životinje i da ga označite sa X na plavi krug koji je dat pored slike. Znači, ako ta slika ne pokazuje životinju, vi stavite X na taj plavi krug. Šta je prva slika? Ko će da mi kaže šta je prva slika? Prva slika je peta. Peto, je li on životinja? Da, znači ne stavljamo X. Idemo, druga slika, šta je? Jagnje. Jagnje, da li je jagnje životinja? Da. Znači tamo ne stavljamo X. Idemo na treću sliku. U plavi krug se stavlja X. X. Slovo X stavi. U plavi krug gdje nije životinja. Samo je otipnite kursorom na krug i stavite X. Tako. Šta si Ameriki stavio? Gdje si stavio X? Na avion si stavio X. Bravo. Zašto? Zato što on nije? Obojite, a zatim ćemo uz pomoć kompjutera, to je e-knjiga program, da slikate vaš crtež u kompjuter i da ga začuvate u vašu papku i za poznavanje okoline. Ajde, dobro. Nacrtajte svoje vaše omiljene domaće životinje. Šta ćeš da nam crtaš ti, Fatire? Konja. Konja. Šta ćeš ti? Zeca. A ti, Ervine? Konja. Ti, Anele? I ti ćeš zeca. A ti, Adelita? Pa potrudi se zlato, pronađi životinju koja ti se dopada i nacrtaj je. Amra, ti šta ćeš da nacrtaš? Zeca. Ti ćeš zeca. A ti, Aldina? Dino, šta ćeš ti da nam nacrtaš? To je da slikamo i da napravimo slajdove.
crteže uz pomoć program e-Knjiga. Na desktop ste izvadili slike. Pokaži nam, Anele, gdje se nalaze slike na desktop. Uveličaj da vidimo nekoliko od njih. Dobro, ajde idemo na sljedeću. O čemu smo danas ponavljali? O domaćim životinjama. Bojnici treba da napravite slajdove tako da umetnete slike sa domaćim životinjama i ispod njih da zapišete ime domaće životinje. Imate i alatke čiju ćete pomoć da nacrtate ceo slajd, da stavite travu i ostale stvari oko slajda da bi slajd ličio što lepše. Kad završite sa slikama, pustit ćete slide show. Da, zapišite ime i mestite slide show. Čiji se zvuk čuje? Ko pjeva tako? Pjetao, tako je. Pređi sad na drugi slajd i stavi neku drugu životinju. Ponavljali o domaćim životinjama. Hoće da mi nabroji koje su naše domaće životinje? Ajde, Delica. Domaće životinje su krava, pijeto, kokoška, ovca, jagnje, jave, tele, mačka, pašče. Tako, Zlato. Imamo li mi korist od domaćih životinja? Da. To smo već izučili. Hvala vam puno na suradnju. Isključite kompjutere. Čas je završio.